Amat Andi si Richard Finan itu we. To bini Indeng hini Northeast Hills today mangkate kami ni tu mesen ban katalo ban thai pot lapen lapang so channel long hor cham ngapidon karbing long la pandame irin pet chorok pilo lapen ladam ni tu matim angbong tame claim sipen lapang so channel kapang tangji pan kaki tame alang litu nilai long asal pot alang lepat tame lapen ladap itu incorporate jenglok tum da finance secretary asimet finance secretary apa nama chorok pilo pini amai mesen ben nil tu tim apan syarat tu pot Orlo isi foundation de pelotang te kikim kera kapechok nangji la si responsible te dung do la sila northeast hills today mate any hills today la bangke pini ningkan hini la so ke pleng kata long long la ke sia kopai lo alang tum kisung ke hu ki phik la pen ningarong ka chi hok khai hui sitami chuma tong lo la senili hin pen uthot ahir jumi pidon lo ke bang jilang aningkan aso se la so any hills today la ke ladak angkang chot na hamren west karbiang long mate west karbiang long kang consensus cap an la so news eklang chot ke thek long chot la poli pirthia dang anjitame la so news ke klang lo la pen chi thang kluk la sing ka tu ka bi same kilang pidunji la pen mesen a comment ki pidunji la pen so si correspondent do anjitame sang se detra la so channel pen anso se public fan service mesen ki pg la pen council atum sarkar ka chari tum sitame la so channel kilang pen kirap nang ji sitame kilang nang ji kam ke claim konat ba ki chun kilang ke claim kilang ke deng kilang sitame ke claim kidang pi jia fansi pini la so channel fan hirjume pidun lo la pen nili west karbi long digital news forum secretary hin pen nili chechak pon lo non ingdeng ke thom la so any hills today amhang ke thek mate la so foundation de katalon na bangke thekan unan bidi la pen jakong tangka mahasitami kachirap dunjia phan nili lam cha chi people lo kardom Josemet pet pini karbilo charli asong nijang karbi anglong aro yen pen tum pini banglo Josemet pet pini and hills today hangke thegani mane ningkan kini ke chok ani ke talon along pini da kopilo IB soil conservation IB long selang litum talon palo me pun me pen chun palo lamage empu mukrang anam hitu me pen mesen pen chun palo basi Josemet pet karbilo charli asong pen ki pudun jia bangela lo hok pet tema media mate pherangki abi bolak pini insam dem apirthi asa senama ajat kisung ke boyalam no mi langalam no toar azar alam no se dosi la pherangki tum abi bolak te labangsu ke nat skili nei ma birta ko nat skili bek nang ki madem di ram de ti aposi media aser koti tu manta karbiang lo tanbas council pen same rd ki pipon mate kelang pon cari bang kanang sot bidong sing tu matha athai alang itum moita pulo national news ba state news atum bangke ilitum karbiang long na kawat pamili teglong lo son incident je karbia khai pum no si komane parong so tu chelagi lo bade alang itum kai kita litum kan peklang pon pe kedam tang itum pul pon me pini pin pon pon me karlitang sumila rong hang pia case litum long sami state news atum kan itum kan kawat pi pon ke ini kawat be sita asupia je occupy bena job state na national international level la sami alang dilom ason dakak si pini labangso accredit pini Josemet pet local news portal channel atum ke bor ki kirsan pen job si penan adang pa thanglo alang litum ali pen job pirthia adang pa thang nan to Josemet pet first and foremost preference pang itum ke methang adim bang methang locality position preference pi pon nang ji ini aso kebang along ben sami theklong lo pini labang soil conservation of IB along kebang mut sami sorok juntu tawar bang bom sami
tawar condition bang meme asi soil and conservation ini amsa kecelang bang kenang sot bino ti tawar nang kar buta phiri meme ampin asi labang kenang litum celang dat si kemi kati nang litum duty nang tum responsibility lo pot nang litum so responsibility abang convert with the power to bang convert with the responsibility bang atom check lamp sini